Lokwakho kwelithanga lapha enkundleni yaka lobamba lomdzala endzaweni yaseBethany engweni kusithe bani labanyenti kulandzela ukuthi seyawusitakala imithi leminyenti manje baka noma ke libe bangibona benda lo msebenzi bachazile ukuthi lo msebenzi bawendile ngekuthembeka futhi lokukhulu futhi lamandi ataba manyenti kule ndzawo sibe sesicocisana nelunga leParliament lenkundla yaka lobamba lomdzala mawikho akakhumalo losibekele kanjena. Cha kunjalo Nkosi, ngikhumbula lapha nasifika la lesive nasihleli la kulendzaba leyakhona la kithi langweni, bavele bangitshela bangibikela ngalo lelithanga selithanga lela lisalunga selincane ngesayizi kanti seliyavuta. So ke enzaba ukuthi kumshini ugaya kancane banga kodwa ke lokuhle ukuthi sekugcineni gcina lo msebenzi ophethekile. Lelithanga njengoba ulibona Nkosi ilinga 120,000 liters lokwenta ukuthi double yalela ngoba lela litsala belinga 60,000 liters ngeke kusibite imali lenganga cishe ifika ku 700,000 ngoba ngi 696,000 lo msebenzi walelithanga. Isidumisa micro projects kakhulu ngoba bawuqedze in record time 4 months. Kakhulu sibambisa sidumisa ikomiti lakisi lemanti lalangweni lala Bethany elibambisana na micro projects wenda lo msebenzi empeleni ngibo lebebeta lenkundleni kuze kuthi lo msebenzi siubambe sibusukumse kanye kanye. Lamhla kakusiyo ukuthi sitowuvula bebato sethulela nje ukuthi sesicedzile sekungasale niubona sesitawuhlala phansi ngesibuke ukuthi sibonga I micro project ne development ya hulumende for ukusakhela because bese kune shortage yemandi kakhulu due to population leseyanzile nale midi. So li double the size yale bekakhona phambilini, which was 60,000 cubic milliliters, and then manje liseling 120. Actually it's 144, but it's assumed ukuthi it's 120 times 2. Kanti ke sive sakhona lapha eBethany sibonge kakhulu ukuthi sakhelo lona lelithanga washo umhlonishwa mawekhe ukuthi bantu kufanele sibabhadele imali yemandi kuze itokhona ukuthi kubambeke gesi. Endzabeni te channel eMaswati ngijustice wakadlamini ngina Gary Carlos seBethany.